arutwo aria mekete wega kigeranio-ini gia KCSE marathie na mbere na gukungwira uhotani wao wothe bururi-ini. Valain Kakai na Mumbo wa miaka 17 uria urari murutwo wa thukuru wa airetu wa Alliance ndari na gitumi gia gukungwira ta ciana iria ingi. Valain thutha wa kwamukira magetha make kigeranio-ini giki kuria igwateire grade ya B+ ndari na gikeno thutha wa gutuika ati moimirira-ini make ithomo ria history titare ithabu-ini, na riu Valain atareirie uria aronire maumirira ma mathomo 7 handu ha 8 iria ekire undu uria utanamukenia. Kuangalia tu nikaona kwamba somo moja halijawekwa kwa sababu grade niliyopata sio niliyokuwa natarajia. Kwa hivyo ufahamu tu kanipatia kwamba somo moja halijawekwa, na kuuliza kwa marafiki zangu wakasema masomo yote 8 yanawekwa ingawa wanachukua masomo 7 na kupata mean grade kutoka kwa masomo 7. Akiringithania maumirira maya na ma aria arathomaga nao, Valain ndaiganirite kuona ni arekaga wega ithomo-ini ria history na ni aretereire maumirira mega, na agatariria kigiriko giake kuria augite kiroto giake ga gutuika ndagitari ni gikunderetio amuda na kinya grade area yendekanaga. Personally nilifanya humanity moja ambayo ni history, kwa hivyo kupasiu course yenye nataka kufanya lazima history ionekane kama humanity ambayo nilifanya na science subjects zionekane na compulsories. Kwa hivyo ningependa tu kama ni makosa ya sava yarekebishwe. Aciari ake ni maugite mwana wa warare murutwo wikio, na undu uyu ni umwikirite kiehani amu ni gikeno gia muciari wothe kuona mwana wake agika wega muturire-ini, na makauga ni moete ikinya ria kwaraniria na arimu a thukuru aria mamerete ni maratangikira undu ucio. Mimi kama mzazi ningetamani haki ifanyike kwake, kwa sababu ni vizuri unapofanya kitu ibainike wazi yale majibu yako, ndio hata kama ni grade ya chini bado utakubali majibu hayo. Lakini kutokuwa na hilo somo la historia kidogo limetutatiza kama wazazi, na kwamba yale masomo 7 ambayo wameweka walijumlisha masomo 6 na wakadivide by 7 ndio akafikia kwa hiyo alama ya B+ ya 70 points. Riu mwihoko wao ni ati kihoto kia mwana wao ni gikurugama na gutumirwo maumirira maria magiriire. Handu-ini ha Kameme TV getwo Nduta wanyu the